اسمي دلول غدا السمشوم ذوك فوسي شمس غل الهموم لكن ورديتي خير رامان لو كانوا لي وذاج الطوم هذي يرغ داخل الجنون لكن ورسس حسي صغر يميس الصورة ويجوم لابد تجاب غنون يمرضي السجان رامان كل خميتي تمزيو خلص غونين وردو غاو سمينا ولانيو المحامينا كل سرماو المحنة نجر يغسيو وقبل درس الموتيو هاين ياكو يجمع وليو نسيل سيواتين ضماو نسيل سيواتين ضماو غاد سنسراو للعيدان بدا غروان الناس غاكون غفراو هاينا ولانا عزيزان إذا فاتنا راه نبداو خاص تمشيك وروهناو ماشي ذود مسي روحاو عاد مليل متولن ون عاد مليل متولن ون يتعقل دمي ما دير ورث الليل تام الطوثي والحلال ويسن كان مثل مثيل هذا سنسخر بغل شغال هذا سن يعرق ووال فاقرا ما نم يعقل تدر تدعجل غوري تدر تدعجل غوري يجيك ذا سيرم تركيتي والظل رام تليز ما يسم يبكي الحرز الدلوفاو تبرث الحس ذي الزم فلسنا ورقتي وتوشم دورة الدنيا تصجم طول عماري تمر كاو طول عماري تمر كاو Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée infaite. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées.